Ma'am Kurumjari, welcome back to my channel, Baby Rose ki Wari. Ngasi sigi video sida 16 weeks daina 34 weeks ko pregnancy manungda tawba yaba exercise khara haizarake yamna chamba nungtigi adum tawba yaba exercise khara takchage ko da om chanting han hawarsi source hang no hunjan biro sor hondok pada om haisi ko tapna mit pangthok piro ngasigi videos da aina mayam da share tawzadori se ahambadadi akhogi posture pregnancy manungda pukse lumtharak pai matungina kamaina align toraga lep kadage adui matangda aduga haugat phamdagi exercise khara ko puk lumtharak pai matungina gravity shift tawi ko khwangda syamna pressure lai haugat pa khotpa da soiba yawi marak marakta adugi niyom chumna haugat pagi aduga yamna chamba phamaga stretching tawba hakjang se lumtharak pai matungina yamna lengba ngamdabado adu kamaina lenggadage haibadugi exercise khara yamna chamba exercise ni ko aina mayam da takchadori senga mayam cushion ama grab tawbiro aduga bolster leiragadi bolster tawbio leitraga shu kemta kaide ko hamdadi chamna breathing exercise hausi ko sigi khut anisina side sigisna rib cage ta paibiro aduga sore se honjanba matamda rib cage se chawthokpiba hondokpa matamda rib cage se piction biba sigi se ai mamang da su takchagre adubu amuka hanna tawsika howrasi inhaling 1 2 3 4 exhale 1 2 3 4 source hang na mohonjalo mentally count to be got 4 counts aduga exhale tok to amu inhale 3 4 exhale 2 3 4 5 amuka inhaling 3 4 exhale 4 amuka last time inhaling 4 exhale aduga khut anisna ani subagi breath works na khut anisna paraga sore se hondokpa matamda pukse kangna chawthokpiro sore hondokpa matamda pukse tapna sichanbiu ko hug the baby horse inhaling exhale inhaling 1 2 3 4 exhale 1 2 3 4 5 inhaling 1 2 3 4 exhale 1 2 3 4 5 so mohonjalo 1 2 3 4 exhale 1 2 3 4 5 last time inhaling 1 2 3
4. Exhaling. 1, 2, 3, 4, 5. Tapna relax tawira. Aina ngasai so haigibdo haugatpagi aduga phamdabagi so takjarake adu haudringai akoigi alignment kamaina chumna laigadage habdo imyam haisage ko hoji akoi pregnant oir kandadi pukse kangthorak pai matungina mamang da sumain inthoga ngakchu su sumaina tawwa yawi ko habdi aigi posture se dum yengbiyo sigi ngakse sumaina mamang da inthoga leiba ai isamaksu tawwa yaw edu kaida pressure lae ai hujik khwang da yamna pressure lae adu si kamaina chum thoke haiga haiba matamda akhoigi pukse maningom da inthok piro haiphet aduga ngakse parallel da thambi ko aduga sigi exercise se kamaina tawgadagi haiba matamda tadasana haise mountain pose ko khut ani se thangat piro sor honjalaga aduga khong se mathakta mamang da haipet thangat piba aduga amuk thada biba si se mayamna koigi khu se khong se thangat pangam draga su khong se chakri da smain thamaga sumaina haipet lepiraga leibiba sor sang sang holaga 1 2 3 4 tapna haidaroko aduga atopa side mo khong khuche khong thangat piro chakri da aduga khuche smain thangat piro 1 2 3 4 5 aduga khuche muk thangdabiro si khuche hagat matamda isa se lumtharak pe matungina blood flow sisu feel tawgani ko nam lawa adu matungda si exercise se marirak mangarak repeat tawbiba 1 hojikti ai kan chakri yaudana tawge 2 3 4 hada biro amuka 1 2 3 4 hada biro amuk sisna kai dawge have matamda khoi balance su strong oheliko balance di off lai ko akhoi gi pregnant oy kan manungda adu matungda khong se saina phaktok piraga saina hip se mamang da inkhat piba aduga maningda mu in thabiba inhaling exhale inhaling exhale inhaling exhale silore aduga sismaina thambiraga alignment se chumbra na haina mu yengbiba khutse saina khatang phaktok piraga mu mamang da inkhat piba khatang phaktok piraga mu mamang da inkhat piba khatang phaktok piraga mamang da inkhat piba sangha hold or lebiro 2 3 4 5 6 tapna haidaro silore niyom chumna kamaina phamdagadage niyom chumna kamaina hawatgadage aduge exercise takpige sigi exercise sisu akoigi hip joint akoi si pelvic sida phahalliko maramdi akoina normal delivery pamagadi sigi exercise se tawbase amna kanai hai ado last complication kai lakani adu haiba ngamde ko aduna yarigai di akoigi hip se align oina laina bai de makta sigi exercise se tawba yam kanai ko khut ani se smain thangat piro aduga tapna time phamdaraga trying tawbiro khut ani se aduga khong ani je smaina tawraga phamdabiba sidang hak hold or laibiba 1 2 3 aduga mo tapna khut ani se thamaga maningda ingkhat piro aduga sumaina hapet lengbiba
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ wai tayo wai sitlo haidra adu chap manai ko ado mayamna matam samdragadi si exercise se tawbada kemta kaide aduga amuk khut ani sina pressure piraga tapna khong ani se kolo sor mon jalo hondo tapna mu leibiro three khut ani muk thangat lo aduga khoni se hana kolo makha da thamdaro aduga muk sain leira 1 2 3 4 5 si to bolor kanda mayam nang hak pothaning agadi sumaina muk kontharaga sida muk leibiba 1 side sari lawgani ko 2 hip area da 3 4 5 duga mo namtharo hana modification tor su ai ko yet ki khongsina ogi khongsina sumaina han thangat laga yet ki khongse mu khatlaga hagot chingai da hak san tawi 1 sina third round ni ko 2 3 4 5 aduga tapna khukolo se thamo an tapna hogat piro ngak shor sang na holo 1 2 3 sise 32 weeks shurakandagi sige exercise se malasana se hoba yare ko aduga last phamda dringai da khoi khwai dagi maru oibadi last in phamdaraga duck walk akhoi duck walk se khoina wai teiba wai sitpa di miron ba matam na smai tor sitpa ya de angang da compress pi ko aduga tapna mu khut thangat piro tapna mu haidaro aduga duck walk sina kamai tau ha ai som do onjarage khogi wa yamna tayo hai ko 32 weeks 34 weeks sura akanda adu taiba ngamdragadi sige exercise se haina tawbada kemta kaide ko duck walk se 1 koi mai tegi di flexible di oi banina ado aina problem lairodrana khalle ado mayam yari gai ngammi gai si se round amani hum tawbiba 1 2 3 maning dong haidar 1 2 3 4 5 6 amaga mong tapse 1 2 3 4 5 last na 1 da haidaro 2 3 desa ngahak smain lay bisi ko khoni se phak to ka 1 2 3 4 lord step tap na pham da biro pregnant oibase wa shu wai nung shu nungai aduga isa su lumtharak pa matungina exercise tawdaba yade ko aduga khwai maru oibadi nungtigi pregnant oirasu oidrasu sigi butterfly batakonasana hai ko sise yamna tawi hai at least minute ani ahumukte ado hojik pothabo oina sigi sing hak tawsika chor sang honbiro si batakonasana lore batakonasana si butterfly lore matungda simple stretching ama tawsiko
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ side stretching ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯄꯩ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ rib cage ꯁꯤꯗ ꯆꯥꯛ digestion ꯇꯧꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯨꯛꯁꯦ ꯌꯦꯛꯄ ꯊꯤꯟꯕ ꯅꯥꯕ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯀ꯭ꯌꯣꯔ ꯇꯧꯕꯩꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯖꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯃꯌꯥꯝꯗꯁꯨ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯖꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯛꯇ ꯈꯣꯡꯁꯦ ꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯨꯁꯟ ꯑꯃ ꯊꯝꯕꯗ ꯀꯩꯝꯇ ꯀꯥꯏꯗꯦꯀꯣ ꯀꯨꯁꯟ ꯊꯝꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯑꯣꯞꯁꯅꯦꯜꯅꯦ ꯀꯨꯁꯟꯁꯦꯀꯣ ꯈꯨꯌꯦꯠꯀꯤ ꯈꯣꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯁꯤ ꯀꯨꯁꯟꯁꯦ ꯊꯝꯕꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯣꯡꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯤꯡꯁꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ side stretch lateral stretch ꯇꯧꯁꯤꯀꯣ ꯈ꯭ꯋꯥꯡꯁꯦ ꯇꯤꯡꯈꯠꯄꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯨꯠꯁꯦ ꯁꯥꯡꯅ ꯇꯤꯡꯈꯠꯂꯒ ꯁꯤꯁꯤ ꯆꯤꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯁꯥꯏꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯆꯤꯡꯊꯣꯛꯄꯅꯤꯀꯣ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯄꯤꯔꯤꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯕꯦꯕꯤꯗꯒ ꯑꯗꯨꯒ rib cage ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯒ 1 2 3 4 5 ꯇꯞꯅ ꯍꯥꯏꯒꯠꯂꯛꯑꯣ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁꯥꯏꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯔꯁꯤ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯔꯦ ꯀꯨꯁꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯣꯡꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯞꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯨꯠꯁꯦ ꯊꯥꯡꯒꯠꯂꯛꯑꯣ ꯉꯝꯃꯤꯈꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ 5 counts 1 2 3 4 and 5 ꯇꯞꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯒꯠꯂꯛꯑꯣ ꯑꯗꯨꯏ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯈꯣꯡ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯐꯥꯛꯇꯣꯛꯄꯤꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯤꯡꯒꯥꯡ ꯐꯝꯃꯒ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯔꯤꯂꯦꯛꯁ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯈꯣꯡ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯐꯥꯛꯇꯣꯛꯄꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯤꯂꯦꯛꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯐ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯇꯧꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯩꯗꯤ ꯔꯤꯂꯦꯛꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯒꯦ ꯑꯗꯨꯏ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯁꯣꯔꯁꯦ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯁꯥꯟꯅꯕꯤꯕ 1 2 3 ꯁꯤ ꯂꯣꯏꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏ ꯍꯤꯞ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯆ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅꯗꯤ ꯂꯨꯛꯊꯗꯕꯤꯗ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯏꯊꯔꯒ ꯂꯩꯁꯤꯀꯣ ꯑꯉꯝꯕꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯂꯩꯕꯤꯕ 2 3 ꯇꯞꯅ ꯍꯥꯏꯒꯠꯂꯛꯑꯣ ꯁꯤ ꯂꯣꯏꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯈꯣꯡ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯏꯟꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯏꯅ ꯆꯛꯀꯤ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯅꯩꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯆꯛꯀꯤ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏ 5 rounds clockwise ꯑꯗꯨꯒ 5 rounds anti clockwise ꯇꯧꯁꯤꯀꯣ ꯈꯨꯠ ꯑꯅꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯥꯏꯕꯤꯔꯣ ꯉꯝꯃꯤꯈꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ 1 2 3 4 5 ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁꯥꯏड ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯁꯦ 1 2 3 4 and 5 very good ꯁꯣꯔ ꯉꯥꯛ ꯍꯣꯜꯂ ꯂꯩꯕꯤꯌꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯛꯀꯤ ꯂꯩꯕ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯆꯛꯀꯤ ꯂꯩꯕ ꯂꯣꯏꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯁꯥꯏꯒꯤ ꯔꯤꯞ ꯀꯦꯖꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯤꯇꯪ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯆ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯈꯨꯠ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯟꯇꯔꯂꯣꯛ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯁꯦ ꯀꯨꯁꯟꯗ
ꯐꯝꯃꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯀꯝꯐꯣꯔꯇꯦꯕꯜ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯝꯃꯤꯀꯣ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯐꯝꯕꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯀꯝꯐꯣꯔꯇꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯀꯨꯁꯟꯗ ꯐꯝꯕꯤꯌꯨꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯟꯇꯔꯂꯣꯛ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯨꯠꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯥꯡꯅ ꯊꯥꯡꯒꯠꯄꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯥꯏꯗ ꯁꯥꯏꯗꯇ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯠꯆ ꯇꯧꯕꯤꯕ 1 2 3 4 5 ꯇꯞꯅ ꯍꯥꯏꯗꯔꯛꯑꯣ ꯁꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯈꯨꯠ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯃꯅꯤꯡꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯟꯇꯔꯂꯣꯛ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨꯀꯣ ꯑꯩ ꯎꯠꯄꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯡꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠꯇꯪ ꯆꯤꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯇ꯭ꯋꯤꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯁꯣꯔ ꯁꯥꯡ ꯁꯥꯡ ꯍꯣꯜꯂꯒ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯥꯏꯗꯇ ꯑꯃꯨꯛ 1 2 3 ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯥꯏꯗꯇ ꯑꯃꯨꯛ 1 2 3 ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯁꯥꯏꯗꯇ ꯑꯃꯨꯛ 1 2 3 ꯁꯣꯔ ꯍꯣꯜꯂꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯁ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯖ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ pigeon pose ꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯤꯞ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ pelvic ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ flexibility ꯑꯗꯨꯒ placement ꯁꯨ ꯃꯐꯝ ꯆꯥꯅ ꯊꯝꯕꯩꯗꯃꯛꯇ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯖꯁꯦ ꯇꯧꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤꯗꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯣꯡ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯞꯅ ꯄꯨꯁꯟꯕꯤꯔꯣ ꯁꯤꯅ ꯂꯥꯁ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯖꯅꯤꯀꯣ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯈꯇꯪ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯥꯀꯤꯡꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯠꯄꯤꯕ ꯋꯥꯀꯤꯡꯁꯤꯅ ꯀꯥꯔꯗꯤꯑꯣ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯇꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯒ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯄꯦꯁꯟ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯆꯥꯛꯁꯦ ꯗꯥꯏꯖꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯆꯥꯕꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯐꯥꯏꯕꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯤꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯗꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯔꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯒꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯀꯣ ꯆꯦꯡꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ pigeon pose ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯒꯅꯦꯟ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯖꯁꯦ ꯀꯦꯠ ꯑꯦꯟ ꯀꯥꯎꯁꯦꯀꯣ ꯁꯤꯗꯤ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯍꯥꯏꯒꯠꯂꯣ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯡꯗ ꯇꯞꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯗꯕꯤꯔꯣ inhaling exhale inhale ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ exhale ꯁꯤꯁꯦ ꯕꯦꯕꯤꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯐꯪꯉꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗꯤ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯇꯧꯕ ꯂꯦꯞꯄꯤꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯈ꯭ꯋꯥꯡꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯈ꯭ꯋꯥꯡꯁꯤꯁꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯇꯞꯅ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯀꯣ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯇꯞꯅ ꯉꯝꯃꯤꯈꯩ ꯏꯟꯈꯠꯄꯤꯔꯒ ꯍꯥꯏꯗꯕꯤꯕ ꯑꯍꯨꯝꯔꯛ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁꯥꯏꯗꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯚꯦꯔꯤ ꯒꯨꯗ ꯁꯤ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯂꯥꯁꯇ pigeon pose ꯇꯧꯔꯁꯤꯀꯣ pigeon pose ꯁꯦ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯥꯏ mountain pose ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯞꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯡꯁꯦ ꯆꯤꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯣ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯇꯪ ꯍꯣꯜ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨꯀꯣ 1 2 3 ꯇꯞꯅ ꯈꯣꯡꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯑꯣ ꯌꯦꯠꯀꯤ ꯈꯣꯡꯗꯣ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯇꯞꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯥꯡꯒꯠꯄꯤꯔꯛꯑꯣꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯂꯩꯕꯤꯌꯣ ꯈꯣꯡꯁꯤꯗ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯂꯩꯕꯤꯔꯒ ꯁꯣꯔ ꯁꯥꯡꯅ ꯍꯣꯟꯕꯤꯕ 1 2 3 4 ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯠ ꯈꯨꯠꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯥꯡꯒꯠꯄꯤꯔꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯆ ꯇꯧꯊꯣꯛꯀꯅꯤꯀꯣ 1
2 3 4 5 tapna haidaro aduga si matungda tapna khongse khuse ana pusalo dog atopa side amuk tawbagi mountain post amuk lakpiro hana aduga oigi khongdo mamangda thangatpiro aduga tapna haidapiro aduga sigise hana smain tawbiro hana smain laibiro chumna I sorry, excuse me, bob tawrigo si pharine 1 akogi yoga taw matamda pregnancy manungda ni khangde atay matamda ni khangde burp gumba tawraba ado gas pass tawraba asengba yoga ne haine si aduna kam tai kai ni ngai leite ko sor sang sang hon viram 1 2 3 4 aduga opposite khutto muk thangat piro sagi yet ki khutto 1 2 3 4 5 tapna haidaro aduga exercise si lotion bagina khoni si smain phaktok piro hana aduga child's pose the lotion siko sor sang sang na holaga tapna pukse makhada yam thamba yadamina aigi si khong ani se hapetang space piraga cushion lower su yai thamaga swaina khut sang na ting tho leibiwa sor sang sang na hol leibi ko tapna hogat piro ngasi days da loizare cushion da phambiro aduga sor sang sang na amuktang holaga om chanting da loisanjiko mayam da ina om chanting to bagi niyom ama takchage sigi niyom se khogi 7 chakras da focus toraga I am, I do, I feel, I love, adagi I speak, I see, I understand. Sigi mayam sida focus toraga om chantawa matamda aingonda di yamna beneficial phangni ko habadi ado mayam na sida focus toraga I am habadi ai isamak se kanano aduga I do adu mayam na dum ningjaba wakhanda chanto via I do good things habisi aina pamjaba thabak aina du phangi aduga I feel habidi aigi mayam gi emotion feel tawi adu ai aphabada feel tawi na khanjaraga ko aduga I love ai mayam nungshi isamak pu nungshi ai ngonda nungshi ba khatang lei adumaina wakhan se hairaga I speak the truth I speak you know habdi aseng bangangi adumaina dum mayam na manifest toraga tawa matamda yamna wakhan nungai aduga I see ko si third eyes da I see hairaga di aphabada ui adu mayam do sum khallaga aduga I understand sahasra lak matamda aina understand tawi dunya bu isabu understand tawi na focus toraga sigi practice se tawa matamda yamna kanaba phangi ko ado om chanting senga siloi dringai da taret lak tausiko smaina focus toraga makhadagi mathak phau haigalak poina focus tawbiu ko sor sang na honjello
Mid ushan khud se rub tawbiro anima. Make it really warm. Aduga mid anida tapna cup tawraga thambiro. Tapna mid pang thakpiro. Mayam exercise tawba lepigano, healthy oina lebiyo. Khuramjari. Share, subscribe, aduga like su tawbiro. Khuramjari.